Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Hinuli Jesus ngan ginalerungan na liwat hiya indamo nga mga tawo. Nga waray na ngani hiya ngan iya mga tinunan panahon hin pagkaon. Pakabatihan iya kaurupdan mahitungod hini inadto hira hin pagkuha ha iya kay nasumatan hira nga nawawad-an na hiya hin maupay nga panmurubuot. Mayda mga magturot duhan balaod nga tikang ha Jerusalem nga nagsiring. Hinkakaptan hiya ni Beelzebul. Nagsiring aniba, naghatag ha iya hin gahom an puno hin mga yawa in pagpaiwas sa ira. Sanglit, gintawag ni Jesus ang mga tao nga nagsumat iya hin mga pananglitan. Uunanhon, man ni Satanas hin pagpaiwas ha iya ngahaw. Kung magkabahin-bahin in usa nga nasod ngan mag-aru-aragway hira, mapupukan ito nga nasod. Kung magkabahin-bahin inusa nga panimalay ngan mag-aru-aragway hira, mabubungkag ito nga panimalay. Sanglit, kung magkabahin-bahin ang ginhadian ni Satanas, dir ito mag-iiha, kundi mabubungkag ngan mapupukan. Waray makakasulod, hin balay, hin kusgan nga tawo, hin pangawat, kundiri anay niya gapuson an kusgan nga tawo. Kung magapos na niya, amo na an pakapangawat niya. Tigam ni ini niyo, mapapasaylo an mga tawo, han ira mga sala, nganhan nga magraot, nga ira mga ginyakan. Kundi diri mapapasaylo ang tawo, nga magpasipara in pagyakan supak ang Espiritu Santo. Inyakan ini ni Jesus kay may ada na siring nga may ada hiya maraot nga Espiritu. Inabot ang iroy ni Jesus nga nan iya kabugtuan. Waray hera sumakob han balay, kundi nagpatugon lahira nga may ada tuyo nira ha iya. Nabubot nga Jesus hin mga nagkakalingkod nga mga tawo nga nagsiring hira ha iya, aadto hagawas an iroy ngan kabugtuan mo. May da tuyo ha imo. Binaton Jesus. Hino an akon iroy, hino an akon kabugtuan. Siniplat hiya han mga nagkakalingkod ngan mga tao nga naglilibot ha iya, nga nagsiring. Amo ini an akon iroy, ngan an akon kabugtuan. Akon kabugtuan, ngan akon iroy, an bisanin o, nga nagtutuman, han igimpapabuhat ha iya han Diyos. An Ginoo, an maupay nga sumat han aton katalwasan. Pagdayawon ka, Kristo.